Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithanda ukubonga njalo ithuba esilifumanayo okosuku lwanamhlanje ukubana sixoxe ngelizwi lakhe. Okwesihloko sethu sanamhlanje kulabo bangathanda ukwazi lokuzwa ukuthi sikhuluma ngani. Bengikhangele kakhulu ekutheni sitsho ukuthi anginaki ukuthi abantu bathini. Ngikhalela ukwazi ukuthi ilizwi likaMlimu lona lithini. Mhlawumbe ingcenye kube kafitshane ngikhuthaza ukuthi bambelela elizwini likaThixo. Lokhu kulethwa ngumkhumbulo lomcabango othi wona kunengi esikubona kuphazamiseka empilweni zethu. Kunengi esikubona kungafezeki. Kunengi esikubona kungafinyeleleki. Kunengi esikubona futhi kungaphelelanga. Kodwa ke okungenza kube kuhle yikuthi sazi ukubana sibambelele elizwini likaThixo. Ngifuna ukuthi sikhangele lapha ukuthi yena uJesu uthini nxa ekhuluma ngendaba yelizwi lakhe. Uthi yena lapha kuMateyu 7 uvesi 24 kusiya ku7. Uthi yena kuye wonke ozwayo lawa mazwi awami awenze uza kuba ngumuntu ohlakaniphileyo owakhe indlu yakhe edwaleni. Nxa esehla levesi ubalulekisa ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi ilizwi libe yilo esigxile kulo, libe yilo futhi eseyeme kulo, libe yilo njalo futhi esilithembayo. Uqhubekela phambili abalulekise ukuthi nxa ilizwi singekho kulo njalo singalethembanga, konke esikwakhileyo, lesikufisayo, lesikubonayo, lesiphila phakathi kwakho kuyabhidlika kungabi khona la phakathi kwezimpilo zethu. Ngamafitshane ngifisa nje lapha ukuthi ngithi mina themba elizwini. Kungani kumele ukuthi sithembe elizwini? Kulezi izathu ezilandelayo emfuna ukuthi sizikhangele nxa sikhuluma ngelizwi likaThixo. Usihlabelelo ngu19 uvesi ngu12, usihlabelelo ngu19 uvesi ngu7 kusiya kuvesi ngu9. Uthena lapha umlayo wenkosi uphelele, uphendula umphefumulo. Ubufakazi benkosi buqinisile, buhlakaniphisa ongela lwazi. Izimiso zenkosi zilungile, zithokozisa inhliziyo. Umthetho wenkosi uhlambulukile, ukhanyisa amehlo. Ukuyesaba inkosi kuhlanzekile, kumi kuze kube nini. Izahlulelo zenkosi ziliqiniso, zilungile ngokupheleleyo. Sihlobo zami ezithandekayo, ngifisa ukuthi sikhangele amavesi wona lawa yiwe sizagxila kuwo okosuku lwanamhlanje. Okwakuqala ngiletha ukuthi kube lenkuthazo empilweni yakho leyami ukuba nasakhele impilo yethu elizwini likaThixo. Zizathu bani esilazo? Esakuqala, ilizwi likaThixo liphelele njengokutsho kukavesi ngu7. Uthena ilizwi likaThixo liphelele ubalulekisa ukuthi kalilakho okuluphazi kumbe okungaba ngokusilelayo. Ngaleso sizathu kwenza ukuthi ilizwi libe yilo esilethembayo ngoba ngeza ke siliqokelele. UDeuteronomy 29 verse 29 uthena lapha kukhona okunye okungaba kusithekile elizwini likaThixo. Kodwa ke okuobala yikubana singaze sabaleka ukubana sidinge ukwazi ukweyama elizwini likaThixo ngoba yilo kuphela ilizwe lingasincedisa ukubana sibe ngabapheleleyo empilweni yethu. Ngiyazi ukuthi abanengi siyadangala mhlawumbe kwesikhathi nxa sidinga ukwazi eBhayibhelini kusicatshele okuthize. Kodwa iBhayibheli liyasicebisa futhi lisinika ukunanzelela ukubana kukhona okuveziweyo okuyikho kulingene thina labantwa bethu. U2 Timothy chapter 3 uvesi ngu16 usiya ku17 uthi yena ilizwi likaThixo lonke liphefumulelwe, lilungele ukufundisa, lilungele ukukhuza, lilungele ukuqondisa, lilungele njalo ukulungisisa izimilo somuntu ukubana enze imisebenzi elungileyo. Isizathu esikhuluma ngaso lapha ngesokuthi ilizwi likaThixo
liphelele. Yikho kumele ukuthi siyame kulo. Ngikhathazwa kakhulu sihlobo zami ezithandekayo ukuthi abanengi ilizwi silichaya indiva kasilandaba lalo. Abanye siyavuma ukuthi sililahliswe lingaphili phakathi kwethu. Ngiletha inkuthazo yokuthi kasilayo impumelelo empilweni yethu lasezenzweni esingaba lazo nxa ilizwi lingekho phakathi kwethu. Okwesibili okumele sikuqaphele ngokuchiwo futhi kuvesi efana nayo usihlabelelo ngo-19 uvesi ngo-7. Uthena lapha ilizwi loba umthetho kaThixo uphelele njalo uyavuselela umphefumulo. Nxa sikhuluma ngelizwi likaThixo sithi thina lapha lilamandla okuguqula, it has power to transform. Kakula okunye izihlobo zami ezithandekayo okungenelisa ukuthi kusiguqule, kusiphe impilo entsha, kusiphe amandla amatsha, kusiphe ukwenza okutsha ngaphandle kwelizwi likaThixo kuphela. Ngaleso sizatho esihle ngifuna ukuthi sikhanyise lapha ukuthi kuyaqhakatheka ukuthi sililalele ilizwi likaThixo ngoba isizatho salo ukuthi yilo kuphela lingavuselela umphefumulo wethu. Okunye okuqhakathekileyo lapha esingakunanzelela mhlawumbe ngokuthintwa lapha kuJohn chapter 6 verse ngu-63. Uthena lapha ngiphile uthena lapha kuJohn 6 verse ngu-63, ilizwi lakho ulikhulumile njalo lingamandla empilo. Give me life according to your word. Uyabalilekisa lapha futhi kusihlabelelo ngo-119 verse ngu-25. Ubalisa kahle ngoba echasisa ukuthi impilo ifunyanwa kuphela ngelizwi likaThixo. Engathi sonke singakuqhakathekisa ukuthi ilizwi liphile phakathi kwethu ngoba kakukho kunye okungasincedisa ukubana sakheke, sibe lezimilo ezifaneleyo, sibe lenkambo enhle, sibe lesenzo esihle, sibe lovalo empilweni yethu, senelise futhi ukuphila ngendlela efaneleyo ngaphandle kwelizwi likaThixo. Isizatho sesithathu uthena lapha nxa sifundayo kusihlabelelo ngo-19 verse ngu-7, uthena lapha ilizwi likaThixo singeyama kulo. The word of God is reliable. Singeyama kulo. Nxa sikhuluma ukuthi ilizwi likaThixo singeyama kulo, kuphawula ukuthi kakukho lapho esingaya khona. Mhlawumbe okunye lokhu kunganyikinyiswa, okunye lokhu futhi kungaphela amandla, okunye lokhu mhlawumbe futhi kwesiyathi kungathembeki, okunye lokhu mhlawumbe kube lula. Kodwa ilizwi likaThixo li-reliable, liyenelisa ukuthi kweyanywe kulo ngoba li-totally trustworthy. Akula lapho esingaya khona zihlobo zami ezithandekayo singavumi silahlekelwa lilizwi likaThixo. Siyalidinga ekuseni, siyalidinga emini, siyalidinga futhi ekuthambameni kwelanga ngoba ilizwi lithembakele futhi liqhakathekile. Okunye okwesine okuqhakathekileyo lapha ngelizwi likaThixo, ilizwi likaThixo lenza sibe ngabahlakaniphileyo. Kuchiwo futhi kuvesi efananayo kusihlabelelo 19 verse ngu-7. Uthena lapha ilizwi lakho lenza mina umuntu kazana abe ngohlakaniphileyo. Ngenye indlela imfundo zonke ezikhona emhlabeni singaba lazo, singazibuthelela lezicoco sizilengise. Kodwa nxa kuyikuthi ilizwi likaThixo singelalo, ukuhlakanipha kwethu kuyize futhi sabe singekho ekuhlakanipheni inkosi ekuthintayo. Ngiyakhuthaza zihlobo zami ezithandekayo ukubana nxa sidinga esikudingayo, sifuna esikufunayo, kakakhelwe elizwini likaThixo okwedlula konke singakufisa empilweni yethu ngoba nembala yilo kuphela ilizwi elingasincedisa. Nxa ilizwi singelalo siyafanana nje lomakhi ubhilida ohamba esiyakwakha engelayo intambo yokuqondisa umzila wakhe, engelayo futhi le spirit level sokubana simtshengise ukuthi kugobile yini kumbe kuqondile. Ilizwi ngenye indlela liyasakha empilweni, liyasincedisa nembala ukuthi sibe kwazi into yokwenza lendlela futhi yokubana singaziphatha njani ngoba lelo lizwi liqhakathekile kangaka ukubana lisincedise ekuhambeni kwethu kwemihla lamalanga. Uthena kusihlabelelo 1 uvesi ngu-3 lapha loba sukela kuvesi ngu-1 kusiya kuvesi ngu-3 usivezela obala ukuthi ubusisiwe umuntu ohambayo kodwa ke angaze ahamba ngokulaya kweziwula kumbe kwababi, noma futhi angaze ahlala ezihlalweni zalabo abonayo izoni, aphinde atsho futhi impela ukuthi angaze adlelana labaqholozayo.
edlulela phambili lapha umhlabeleli uyasivezela obala ukuthi othemba elizwini likaThixo uza kugcitshazwa njengesihlahla esiphakathi kwamanzi, amahlamvu akhe akasoze abune, uza kuthela izithelo inaphakade yempilo yakhe yonke. Lokho kubalulekisa impilo yomuntu omethembayo umlimo futhi owaziyo ilizwi likaThixo. Sihlobo sami esithandekayo, ngicela ukukukhuthaza, kambe ilizwi likaThixo ulalo yini? Ilizwi likaThixo uhlezi kulo yini? Ilizwi likaThixo uyalilalela yini? Ilizwi likaThixo uyalilandela yini? Isizathu sesihlanu esingasikhangela siveza obala lapha ukuthi ilizwi likaThixo kuvesi ngu8 usihlabelelo ngu19. Ilizwi likaThixo liletha intokozo. Ilizwi likaThixo lithelela intokozo. Nxa ukhangele ngelizwi likaThixo kusihlabelelo esifana nayo siveza obala ukuthi singalifunda ilizwi sisala ngaphakathi silentshukuntshu sikhangelele ikusasa. Abantu esikhuluma ngabo loba esikhuluma labo izinsuku zonke balakho ukudangala kabakwazi ukuthi bangenza njani. Isizathu silethwa yikuthi kabalalo ilizwi lokubakhuthaza, kabalalo ilizwi lokubaduduza, kabalalo ilizwi lokubapha amandla empilweni ezikhathini zobunzima. Ungabalalo ilizwi likaThixo liyakupha intokozo, awuyikuswela injabulo, awuyikuswela amandla ukumelana leziphepho, awuyikuswela ukwazi ukwenza, awuyikuphumputheka, awuyikuchabalala emhlabeni onzima kangaka. Ilizwi likaThixo lilusizo sihlobo sami esithandekayo. Akuqine ngalo ilizwi likaThixo, ungavumi bekulahlisa, ungavumi bengakukhuthazi, ungavumi bekuthathela lona, ngoba ilizwi likaThixo lilamandla amangalisayo. Esinye isizathu engifuna ukwabelana lawe ngaso lapha sithintwe kuvesi ngu8 okasihlabelelo ngu19 uvesi ngu8 uthi yena lapha ilizwi likaThixo lisincedisa ukubona kakahle. Nxa ngifunda livesi iyangichazisela kahle, iyangichazela kahle ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uyenelisa ukubona kalufifi, angaboni kahle. Kodwa ke nxa eselifundile ilizwi likaThixo yilo lenelisayo ke ukuthi likhiphe inkungu, yilo lenelisa ukuthi lenze umuntu abone kahle, yilo lenelisa ukuthi umuntu angacatshelwa yilutho, yilo lenza ukuthi umuntu azwisise izinto ngcono. Ngenye indlela umlobi lapha uthe kithi nxa sifundayo usihlabelelo ngu19 uvesi ngu8, leli lizwi likaThixo libalulekile njalo lengula ukubana kungabi nenkungu emehlweni umuntu abone kahle. Ngifuna ukuthi nginabe mbijana lapha kuyona le ivesi nxa sikhuluma. Ngifisa ukuthi sizwisise ukuthi izehlakalo empilweni loba phakathi komhlaba esiphila kuwo, sizwisise ukuthi iziphithiphithi empilweni, sizwisise ukuthi izimfa ekuphileni kwethu, sizwisise ukuthi imikhuhlane empilweni yethu, sizwisise ukuthi ubugebengu empilweni yethu, sizwisise ukuthi le corruption esiyibonayo loba umhlaba wonke ungaka, uThixo konke lokho ukubalulekisile elizwini lakhe. Ilizwi lakhe uThixo liyingcwele, kufanele ukuthi sililalele. Ilizwi lakhe yilo umanqoba, ilizwi lakhe yilo elikhuthazayo, ilizwi lakhe lenza kufanele futhi sibe lamandla okuphila ngoba uThixo ekuvezile obala. Uzakwazi njani ke sihlobo sami esithandekayo nxa ungazange ulifunde ilizwi? Uzazwisisa njani izehlakalo zempilo nxa ilizwi ungalifundanga? Uzaqedisisa njani umumo emkhathini lasemhlabeni nxa ilizwi ungazange uyebuza kulo? Ngithanda ukuthi ngikukhuthaze ukuba nathemba elizwini likaThixo. Kambe ulalo na ilizwi empilweni yakho? Kambe uyalazi yini ilizwi likaThixo empilweni yakho? Kungaba kuhle ukuthi ungakwedeleli ukuba na ulifunde ilizwi likaThixo, ngoba usihlabelelo 119 uvesi ngu105 uthi yena ilizwi lakho liyisibani ezinyaweni zami njalo liyikukhanya endleleni yami. Sihlobo sami esithandekayo, impilo esiphila kuyo imnyama,
Impilo esiyiphilayo iyesabeka, izehlakalo ziyasigubuzela, sigcine singasakwazi ukuthi senze kanjani. Kodwa siyabonga ukuthi ilizwi likaThixo lisibani endleleni yethu, njalo liyasikhanyisela ekuhambeni kwethu. Ngifisa ukuthi uqine ngoba yikho kuyisibani esilaso, yikho esingethemba khona. Okwesikhombisa ngifuna ukuthi ukhangele lapha nxa sisiya ekutheni sifike emaphethelweni. Ngifuna sikhangele ukuthi ilizwi likaThixo kungani kumele silethembe. Ilizwi likaThixo kalijujuki. Uvesi ngo9 ukasihlabelelo ngo19 uthe yena, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Ukumesaba uThixo kuhlambulukile, kumhlophe nke, kubalulekile, kodwa akusikho kwamanje ngokukwanaphakade. Ngenye indlela ilizwi likaThixo sihlobo sami esithandekayo kalijujuki, alipheli penda. Ilizwi likaThixo angeke libe mariaria njengengubo yezinja. Ilizwi likaThixo alipheli value. Ilizwi likaThixo kaliwi. Ilizwi likaThixo lihlala inaphakade. Ukuze sigcinakale singabaphilileyo kasidingi ukuya emagym. Yes, kakurongo ukuya jima, kakurongo ukuthi sidle kuhle, kakurongo ukuthi senze ama-fitness programs. But into engasigcina singabaphilileyo, singajujukanga, sile kusasa engcono, lilizwi likaThixo sihlobo sami esithandekayo. Engathi impilo yethu singayinanzelela ukuthi impilo yethu yaphephuka njengamazolo, impilo yethu kayisilutho, impilo yethu ikhona namhlanje kusasa kayisekho. Kodwa ilizwi likaThixo lisipha isethembiso, liyasiqinisa, liyasenza sibe lamandla ukukhangelela ikusasa, liyasincedisa ukubana sibe kwazi ukuthi singaphila njani ngekusasa yethu. U-Isaiah ngu40 uvesi ngu6 kusiya ku8 ukhuluma amazwi amnandi, amazwi abalulekileyo lapha. Uthi yena u-Isaiah, yonke inyama, all flesh is like grass. Yonke inyama njengotshani, njalo ubuhle bakho buyabuna njengamaluba asendle. Uthi yena utshani buyaswaba, amaluba ayabuna. Nxa kusenzakala khona lokho, kwenzakala nje kuphele, kodwa ilizwi likaThixo limi inaphakade. Thanda ukuthi simbonge umlimi, kasiphanga ilizwi lamanga, kasiphanga ilizwi esingeza ke silethembe, kasiphanga ilizwi elijujukayo, kasiphanga ilizwi eliphelelwayo, kasiphanga ilizwi eliwayo, kodwa usiphe ilizwi elimali balulekile umhlaba wonke jikelele, lasezimeni zonke singazikhumbula, lakuzo inkambo zonke singazicabanga. Hlobo zami ezithandekayo, yakhela impilo yakho elizwini likaThixo, ngoba ilizwi likaThixo liyamangalisa, ilizwi likaThixo lithembakele, ilizwi likaThixo kalijujuki, ilizwi likaThixo lilamandla amangalisayo. Ngingaphetha ngokuthi mina, gcina impilo yakho ibalulekile, yeyeme futhi elizwini likaThixo, ngoba ilizwi likaThixo limnandi, it is pleasant to the soul. Nxa silifundayo ilizwi likaThixo kutshiwo nguvesi ngu10 kusihlabelelo esifana nayo u19 esimfundileyo. Uthi yena, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Nxa ulibala ilizwi likaThixo sihlobo sami esithandekayo, ungeke ukhuthazeke yini ukwazi ukuthi ekubaleni kwakho kuza kupha intokozo, kuza kupha ubunandi, kuza kupha ithemba, kuza kupha ukukhangelela kwekusasa. Impilo esiphilayo sihlobo sami esithandekayo ayiselalo ithemba, ayiselalo ikusasa. Impilo esiphilayo abanengi sebekhethe ukuthi bathathe ukuphila kwabo, ngenxa ukuthi babambile konke, bahambile kuyo yonke indawo, baswela indawo yokweyama. Babuzile lapha kade bengabuza khona, baswela ithemba abalifisayo. Bahambile benza konke kade bekulayiwe ukubana bakwenze, kodwa baswela ukuthi kube lempendulo empilweni yabo. Anyakukhuthaza sihlobo sami esithandekayo, ilizwi likaThixo siyalidinga ezikhathini ezinjengazona lezi, nxa sekunzima lanxa kumnandi empilweni, lanxa kusebenzeka kangakanani, ilizwi likaThixo siyalidinga. Kakumelanga ukuthi siliphahazele phansi, ngoba yilo elisipha ukuqina insuku zonke.
Nxa udlula phakathi kobunzima, yes, isihlobo singakucebisa. Kodwa ilizwi likamlimi liza kupha amandla okuqhubekela phambili. Yes, ungaya kukhansela axoxisane lawe akuncedise, akuphe amasu lamacebo ukuthi impilo ungayiphatha njani. Kodwa ilizwi likaThixo lidlulela khonapho. Lenze okungeza kwenziwe ngabanye abantu. Likuphe amacebo apermanent, ama-solution angeza ke acitshwe lutho. Inhliziyo lanxa isibalile ifike kutheni izinze yenelisa ukwazi kusasa ubungcono bayo. Yes, I know ungahamba uye komunye umuntu akududuze lapho ulahlekelwe. Kasikamfumani udokotela oyelapha inhliziyo ongayiduduza lapho idabukile. Kodwa ilizwi likaThixo sihlobo sami esithandekayo linamandla amangalisayo. Lelo lizwi liyenelisa ukuthi umoya owephukileyo welatshwe ubhanditshwe, umoya ongasela amandla, umoya odangeleyo ongasela lithemba. Nxa silifunda ilizwi likaThixo siba nakho ukufinyelela ekutheni leyo nhliziyo yelapheke ngelizwi likaThixo. Awusihlobo sami esithandekayo, ilizwi likaThixo liphelele. God's word is complete. Angeza ke libe yilele lisele lingaphelelanga, elingelakho konke esikudingayo, ngoba empilweni yethu siyadinga ukuqiniswa. Kodwa ke uSathane ulenhlakanipho emangalisayo, kodwa engadlule kamlimi. Uyabathathela abantu ilizwi likaThixo esazi ukuthi kulapho kule kusasa khona. Uyabathathela abantu ilizwi likaThixo esazi ukubana kulapha kulamandla khona. Wenza njengomuntu okhipha ingwenye emanzini ayichiye isechatshalazini, okhipha inhlanzi emanzini ayichiye isegcekeni, ethemba ukuthi kayiselakho engakwenza but ilindele ukufa. Wena sihlobo sami esithandekayo, okosuku lwanamhlanje ngicela ukukukhuthaza, uyadinga ukugcina ilizwi likaThixo. Lidinge, uza kulifumana, lifunde, lizakhuluma lawe. Libale insuku zonke, ebusuku lemini lasekuseni uvukayo. Ilizwi likaThixo liza kukuthungamela ekulungeni. Nxa udangele ilizwi liza kuphakamisa. Nxa ungasakwazi into yokwenza ilizwi liza kupha indlela yokuba ungenza njani. Nxa ulolaka usuchingizela, usuganunwa ungasakwazi ukuthi wenze kuhle, ilizwi lilamandla okukuthoba, likwehlisa umoya, likupha amandla okucabanga kutsha wenze into efaneleyo. Inkosi engathi ngakusiza ikwenzele kahle sihlobo sami esithandekayo kosuku lwanamhlanje, ngoba ilizwi likaThixo lilamandla. Nxa singahlala sisethembeni, sihlale sisazi ukubana ilizwi likhuluma kithi, ilizwi lijonge ukusilungisisa, asiyikulidelela ngoba it is precious more than gold. Ilizwi likaThixo ledlula amatshe okwembiwa. Yes, abanye bangakhuthala kangaka bakhathalele ukuthi bazuze imfuyo yakuleli lizwe. Kodwa kuhle ukuthi lanxa sisenza khona lokho kasenzene esikufunayo, sisazi ukuthi ilizwi likaThixo yilo futhi elingasithungamelela kukho konke. Umlimo lomusa engathi angasigcina sibile lawo amandla, singavumi mhlawumbe imbuthano esilahlisa ilizwi likaThixo, singavumi mhlawumbe inkonzo esilahlisa ilizwi likaThixo, singavumi kumbe inkolo ethize esilahlisa ilizwi likaThixo, ngoba ilizwi likaThixo siyalidinga. Kasilayo ikusasa, kasilalo ithemba, kasilawo amandla, kasilakho ukubana singenza njani uma ilizwi likaThixo lingaphili phakathi kwethu. Kusukela kusasa kusiya phambili loba kusukela khathesi, ngithanda ukukupha inselela sihlobo sami esithandekayo. Ilizwi likaThixo liphila phakathi kwakho yini? Ulayo indlela yokulifunda yini? Ngiyazi ukuthi abanye ilizwi likaThixo bathi ngamalaja sekwa expire. Ngicela ukukukhumbuza, it is dynamite. Akakho ngaliphatha ilizwi likaThixo asale fanana. Liyaguqula indlela yokucabanga, liyaguqula indlela yokuphila. Liyawubumba isimilo esilahlekileyo, esifotokileyo, esingasela ngendlela yokuthi singenza njani. Kodwa ke nxa silelizwi likaThixo silalo ithemba, siyakwazi ukwenza okufaneleyo. Inkosi lomusa engathi ngakwenzela kahle sihlobo sami esithandekayo. Ngiyakwazi ukuthi uyakudinga khona lokho. Mhlawumbe ubukhangela nje ukuchaya indiva, uthi nje into engelamsebenzi.
kodwa ilizwi likaThixo nxa udinga i-transformation, udinga impilo entsha, udinga ukwenza okutsha, funda ilizwi likaThixo, lilamandla. Abanye ilizwi kabasela ndaba lalo, bathi liyababambelela. Abanye bathi ilizwi liyabaphazamisa ekwenzeni kwabo izinto, kodwa nxa sikhangelele kusasa, ngicela ukuthi kube yinto eqhakathekileyo ukufumbatha ilizwi likaThixo. Lawe wotsho ngomlomo wakho uthi wena, anginaki ukuthi abantu bathini, ngifisa kodwa ukwazi ukuthi ilizwi likaThixo lithini. Engathi inkosi elomusa ingasiphathisa isithungamelele. Asithathe leli thuba sihlobo sami esithandekayo, sikhuleke sincenge amandla ezulu asiphathise ukuze singalahlekelwa. Thixo olomusa omangalisayo, silapha ezinyaweni zakho. Ilizwi nxa siza kulifunda imihla lamalanga, angeza ke kube lenguquko nxa umoya engafika ngaphakathi kwethu. Siyanxusa, siphe yena asithungamelele, asilonde ezindleleni zethu, asikhulise kuzo zonke izigaba, asithungamele ekucabangeni kwethu lasekwenzeni kwethu. Lanxa sibona umhlaba udilika, imizi ichabalala, ilizwe lichabalala, umhlaba ungasela ikusasa, kodwa ilizwi lakho lilamandla ukukusineneka sibe layo ikusasa, sibe lethemba elimangalisayo. Siyabonga kubantu zakusenzela khona lokho. Ngaye uJesu Kristu inkosi yethu siyakhuleka. Amen.